Jumpa lagi bersama kakak di Ondel-Ondel Jago TikTok. Nah teman-teman, kali ini kakak mau berburu lagi mainan teman-teman. Yuk ikutin keseruan bersama kakak. Nah kakak mau mencari ke sini teman-teman. Wow teman-teman. Wah ternyata ada pocong ondel-ondel di sini teman-teman. Tuh, ayo kita ambil, kita kumpulin, kita amalin di sini teman-teman. Tuh, kakak menemukan pocong ondel-ondel. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari. Wow, wah, di sini ada Upin dan Ipin teman-teman. Tuh, lagi nongkrong di sini berduaan Upin dan Ipin teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Tuh, wow, ada Upin dan Ipin. Kita cari lagi ya ke sini teman-teman. Tuh, kita mencari lagi ke sini. Wow, wow, ada topeng Spiderman di sini teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini. Kita mencari lagi teman-teman. Yuk kita. Wow, apa itu? Warna-warni. Wow, ternyata di sini banyak Poppy teman-teman. Tuh, kita ambil ya teman-teman. Tuh, wow. Wah, tuh pop itu teman-teman. Banyak juga ya popnya. Nah, kita kumpulin lagi ke son, teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Ya, kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi ke sini ya teman-teman. Tuh, wow, apa itu? Wow, ternyata di sini ada boneka boba teman-teman. Tuh, kita ambil boneka bobanya. Tuh, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, ayo kita mencari lagi teman-teman. Wow, apa itu? Coba kita deketin. Apa? Wow, ternyata di sini ada Ultraman. Ada pesawat juga. Wow, ada mobil merah teman-teman. Tuh, yuk kita kumpulin lagi teman-teman di sini. Tuh, kita kumpulin lagi. Kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari lagi. Wow, wow, ternyata di sini ada ondel-ondel cantik lagi nongkrong sendirian di bawah pohon tuh teman-teman. Yuk kita amanin teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Coba kita mencari lagi ke sini. Wow, apa itu? Apa itu teman-teman? Wow, ternyata di sini ada buaya teman-teman. Tuh, wow, kakak menemukan buaya teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Coba kita mencari lagi di sini. Wow, apa itu? Wow, ada bunga dan wow, ada singa di sini. Banyak teman-teman. Tuh, kakak menemukannya. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, wow, sepertinya kakak sudah menemukan banyak teman-teman mainannya. Jangan lupa ya di subscribe